lento funa uyidedela iBhayibheli anizugcila kuyo kakhulu. Masambe nomandla. Verse 1. Bafika phesheya kolwandle kummandla wabaseGadara. And they came over unto other side of the sea into the country of Gadarenes. Verse 2. Verse 2. Akuba ephumile emkhombeni wahlangatyezwa oko kumuntu onomoya ongcolileyo. And when he was come out of the ship, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit. Verse 3. Verse 3. Ephuma emangcwabeni ebehlala emangcwabeni apho kwaye kungekho bani unako ukumbopha. Underline unako. Mighty Jesus. Who had his dwelling among the tombs, and no man could bind him, no, not with chains. Verse 4. Verse 4. Ngenxa yokuba wayebotshwa futhi ngamakhamandela nangemixokelelwane asuke ayijace yena imixokelelwane Kuba awakroboze namakhamandela. ngiyayibona ipower yalo muntu. Mighty Jesus. Wayekhulekwa ngamachain kubuyiswa amahandboy aqhinwe athi bathi balu lwamehlo kuthi sampu ngathi uqhawuka intambo. Wayengekho umuntu ayengakwazi Hey Nkosi. ukumbamba. Hallelujah. Masambi. Verse 4. Ngenxa yokuba wayebotshwa futhi ngamakhamandela nangemixokelelwane asuka ayijace yena imixokelelwane. Asuka ayithini? Ayiqhawule kana ujaca azihlalele. Jesus. Ayiqhawule. Masiyama. Awakroboze namakhamandela. Kwaye kungekho bani unamandla okumdambisa. Ey! Yingxaki ke le. Ayidinge lento ukuthiwa ngumyeni akho lo. Hey Nkosi. Ayithathe lento izise kuthiwa ngunyana akho lo. Onje. Awuyise kuwe lento uba ngubhuti wakho lo. Uxakile. My Jesus. Kuba sobuyiswa amachain uyawasampula. Unamandla. Masa. Verse 5. Ube ehlala ubusuku nemini ezintabeni nasemangcwabeni. Uyambona sehlala phi? Ezintabeni. Uhlala ezintabeni. Naphi? Nasemangcwabeni. Come on. Ube ehlala ubusuku nemini ezintabeni nasemangcwabeni ekhala ezijeqa ngamatye. Ezisika. Kuthiwe besethatha amatye. Ngoba xa sowugityelwe lo hlobo lomoya usigqobhoza namalwimi usigqobhoza nenkaba because kune-spirit esihleliwe empilweni yakho uyazikrazula awusithandi nasemlweni uyazigqobhoza just because kukho a-certain spirit esifikileyo empilweni yakho. Omnye uthi uyabona indlebe esusigqobho zezinyukile fake lonke uhlobo lwamacici. Izokude. Jesus. Masami. Verse 6. Verse 6. Utheke akumbona uYesu ekude. Wagidima. Waya waqubuda kuye. Hey! Yakuqa. My Jesus. Kuqhamuka bani? Yagijima. Hey! Yaya kuye. Xa ifika yakuqa. Hayi Jesus. Hey izokuqa. Hey!
izoguda. Hallelujah. Inamandla izoguda. Inamandla izoguda. Santa Cora Casalababo. Thina picture yayo ingathi nenziphe siyayisenga sazithembi sasithi sezokhozi inwele sesivele sasenzekela nje dreadlocks imnyama ngathi yayithambisa ioil ilo hlobo lomageza lungasangenwa nayingqele ngoba nikake ndive ukuthi igeza liphethwe ngumkhuhlane. Awufunde ndizosuka. Verse 6. Ayikodwa lo 2016 uniphethele nyindi. Hey Nkosi. Indibhlungu ke emntwini ongalindanga nto. Ngoba uSathane uvela afika athi kuwe kudala nyaka befika uba nelithemba. No yithi sonicela konyaka bedlula zanga kafika u2016 uyaqala u2016 zanga kabe khona. Why ulahlekiswa nguSathane? Wavuma uSathane wakulahlekisa wafanisa u2016 neminyaka edlulileyo. Oko wabakho emhlabeni zangu kumbona u2016. That is why you have to wait. The people who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as an eagle. They shall run and not get weary. Abantu abanethembe lokuJehova bayahlaziyeka emandleni. Basabe senzokuyekisa ngoku zishumayele lento ngoba ndifuna uyishumayela into nayisindihle ngokuyishumayela uyifundayo. Verse 6. Utheke akumbona uYesu ekude. Ya. Wagidima waya. Ubani obona uYesu? Yile ndoda. Ibona uYesu. Amen. I-question yami imaze kanjani? Umaze kanjani? Ngoba kaphathwa phela lo muntu. Akho ndoda ikwazi umphatha lo muntu. Jesus. Ingathi ndiyayibona. Hey Nkosi. Yes. Bashowukheko Petros. Bekhela ukukhupha amakrele nje. Babanjwa. Bangakwazi nokuyihlangabeza. Bashowukheka. Babeshowukhwa intoni? Greater is he that is in me. Wakizakuyo. Avela la nto yafaka izandla epokoteni yamhlangabeza. Uyayazi uJesu uba mayifika phambi kwakhe sokuqa izosuka ikushaye njengonyana bakaSkefa ifa uyazi uba izofika yenze njani. Oh, knowledge is power. Mna ndithatha le problem le ndoda ndiyifanisela le ngxaki obhekene nayo.